Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu leo ulimwengu ya Ijumaa. Munsi tuvuga kwifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni ile falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Tumaze iminsi tuvuga kwifatanya n'Imana. Tuna siku tukizungumzia kuhusu karama. Twavuze ko tuzavuga impano iruta izindi. Na kumbuka tuliwaambia tutazungumzia karama iliyo juu ya zote. Iyo dusomya Abikorinto ba mbere igice cya 12:31. Tunaposoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza ni sura ya 12 mstari wa 31. Abonga ariko mwifuza cyane impano ziruta izindi, nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Panasema hivi, takeni sana karama zilizo kuu, hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Abikorinto ba mbere 14:1. Tukisoma katika kitabu cha Wakorinto ni wa kwanza ni sura ya 14 mstari wa kwanza. Avango mushimikira urukundo kandi mwifuza impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Kuhutubu, sio kutubu, kuhutubu. Gatatu aravuga ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Tatu panasema bali yeye ahutubiaye asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Gatanu nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura aruta uvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Na tano, nami nataka nyinyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye ahutubiaye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Nyamara dore ndabereka inzira irushaho kuba nziza. Na tazama ninaonyesha njia iliyo kuu. Mushimikire urukundo, msimamie katika upendo, kandi mwifuze impano z'umwuka, na mtamani zaidi karama za roho, ariko cyane cyane mwifuze guhanura, na zaidi mpate kuhutubu. Mwifuze impano z'umwuka, mtamani karama za rohoni, ariko cyane cyane mwifuze guhanura, lakini mtamani kuhutubu. Kwifuza iyo mpano ntabwo ari icyaha. Sasa kutamani karama hiyo si dhambi. Icyaha ni impamvu igutera kuyifuza. Dhambi ni sababu inayokufanya kutamani. Twavuze go guhanura. Kumbuka tunesema kuhutubu. Ariko uhanura awe abwira abantu ibyo kubungura. Na yeye ahutubiaye anawaambia vya maneno ya kuwajenga, n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza, ni vya kuwafariji na kuwapa moyo. Iyo uri muri uwo murongo w'ubuhanuzi, ukiwa katika mstari huu wa kuhutubia, uri mu murongo mwiza, unakuwa kwenye mstari mzuri. Biblia yavuze ngo nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi.
Na napenda nyinyi muweze kunena lugha hizi, ariko ibirutaho ko muhanura, na zaidi ya kuhutubia, ariko uhanura aruta uvuga izindi ndimi, na ahutubiaye ni zaidi ya yule anena lugha zingine. Abantu benshi kubera ko batagira iyo ngabire, sasa watu wengi kwa kuwa hawana karama hii, uzasanga bafite ukuntu bayivuga nabi. Yani utakuta namna wanavyoizungumzia karama hii. Ariko ni impano nziza cyane. Ujue kabisa hii ni karama nzuri. Kandi rutizindi zose. Na ni zaidi ya zote. Ariko abantu bose usanga bafite ukuntu bayivuga. Na watu wengi utakuta namna wanavyoizungumzia karama hii ya unabii. Ariko niba ari impano ikenerwa n'abantu bose. Kama kuna karama inahitajika kwa watu wote. Abato n'abakuze. Kwa wadogo na wakubwa. Abakomeye n'aboroheje. Kwa wakawaida na walio wakuu. Bose usanga iyo impano bayifuza. Watu wote utawakuta karama hii wanaitamani. Kandi nkuko nakubwiye ko impano ishobora kuba transfere. Na kumbuka nilikwambia karama unaweza kuifanyia transfer kwa mtu mwingine. Niko ni impano udafite ushobora kuyihabwa bivanye no kubana n'ubuntu uyifite. Ndio maana hata ile karama wewe huna waweza kuipewa kutokana na kuishi na mtu yule alionayo. Umuntu udahanura ashobora kuba umuhanuzi bitewe ko abana n'umuhanuzi. Mtu asiye tabiri, asiyetoa unabii anaweza kuwa nabii kutokana na kwa kuwa anaishi na nabii. Ubuzima butsinda, maisha ya ushindi, no kwemera ushobora kwakira icyo utagira, ni kukubali kupokea kile wewe huna kandi ukakifuza na unakitamani. Kwifuza icyo kintu ntago ari bibi. Kutamani kitu hicho si kosa. Ntago ari bibi. Si kosa. Rero kwifuza kuba umuhanuzi ntago ari bibi. Na kutamani kuwa prophet si jambo baya. Kandi ni impano nziza. Na ni karama iliyokuu. Ni impano ikenewe mu ishengero. Ni karama inayohitajika kanisani. Ni impano ikenewe mu buzima bwose. Ni karama inayohitajika katika maisha ya kila siku. Reka tuzakomereze. Wacha tutaendelea hapa. Rero kwifuza iyo mpano, sasa kutamani kuwa na karama hii ntabwo ari amakosa. Si kosa kabisa. Na Biblia yavuze ngo mwifuze impano yo guhanura. Na Biblia kabisa imezungumza vizuri, mtamani karama ya kutabiri. Iravuga ngo mushimikire impano zose. Na amesema mzisimamie kabisa karama zote. Cyane cyane impano yo guhanura. Lakini zaidi karama ya kuhutubia. Karama hii ya kuhutubia. Guhanura ni ibintu byiza. Unajua jamani, kupeana unabii ni jambo zuri. Kutabiri, reka nkubwire, wacha nikwambie, hari abantu babaho mu miji kandi bakayishobora. Kuna watu wanaishi katika miji na wanaiweza. Na abahanuzi, yani watu hao ni maprofeti, abahanuzi, manabii, nibo bashobora umujyi. Hao ndo wanaweza kuishi ndani ya mji. Kubera iki? Kwa nini? Nibo bantu batanga ibyiringiro. Wao ni watu wapeanayo matumaini. Nibo bantu basubizamo abantu intege. Ni watu wanaofariji watu. Nibo bantu bahereza abantu icyerekezo. Ni watu wapeana mwelekeo. So abantu benshi bakunze kuvuga iyo mpano nabi. Watu wengi huwa wanapenda kuzungumzia karama hii ya unabii vibaya. Ndetse biratangaje. Na ni jambo la ajabu. Iyo usanga abantu bari kwisebya mu rusengero. Yani unakuta kabisa ndani ya kanisa wanachafua karama hii ya unabii. Ariko ni ubutunzi bukomeye Imana yahaye ishengero. Lakini mjue ya kwamba huu ni utajiri mkubwa Mwenyezi Mungu aliopea kanisa. None icyo nashaka kubwira niki? Nilichokuwa nataka kukuambia ni nini? Ibuka ko na Elisa yarafite ishuri ry'abavugishwa. Kumbuka Elisha alikuwa na shule la manabii. Uzumva abantu bavuga ngo ubuvugishwa ntago bwigishwa. Utasikia unabii hakuna shule iwezayo kufundisha. Ariko icyo kintu ufite udashobora kukigisha abantu ntago cyabari. Sasa kitu hicho wewe ulichonacho kama uwezi kukifundisha wengine si cha kweli. So abantu bigishwa guhanura kandi bakabahanuza. Watu wanafundishwa kuwa manabii na wanatabiri kabisa. Gose bakajya mu mwuka bakabona ibintu. Na wanaingia rohoni kabisa, wanaona. Barabona. Wanaona. Amaso bakuguruka. Macho yao haya mwili yanafunguka yanakuwa ya rohoni. Amatwi abakumva. Masikio yao yanabadilika yanakuwa ni ya rohoni. Bagatangira kuona ibitabonwa. Wanaanza wao kuona vile wengine hawaoni. Umuntu utaregeze kuba umuhanuzi. Yani mtu hajawahi kuwa prophet akaba umuhanuzi. Anakuwa nabii. Akaba umuhanuzi. Anakuwa nabii. So rero ibyo birabaho. Sasa hilo ulipo. Ahubwo biterwa n'ugendana nawe. Sasa inatokana na yule mnayotembea naye aliyo karibu nawe ni nani? Babizi umufundi abyara umufundi. Si mnajua jamani, fundi makanika anazaa makanika mwenzake. Mpamvu n'umuhanuzi abyara abahanuzi. Ndio maana hata nabii anazaa manabii. None Biblia iravuga ngo. Na Biblia inasema tururu
urubyaro rw'intumwa n'abahanuzi. Sisi ni uzao wa mitume na manabii. Ishengero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Kanisa limejengewa kwa msingi wa mitume na manabii. Noneho rero iby'amagambo mwabikuye. Sasa hayo maneno sijui mmetoa wapi? Twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Tumejengewa kwa msingi wa mitume na manabii. Tururubyaro rw'intumwa n'abahanuzi. Sisi ni uzao wa mitume na manabii. Bivuze ngo huko tugomba guhanura. Bali ninatakiwa kabisa tutabiri kisawasawa. Rero ubuzima butsinda. Sasa maisha ya ushindi ni ubuzima bwemera kwiga icyo budafite. Ni maisha yale yanayokubali kujifunza kile hana. Kandi ubuzima bwemera kwigishwa. Na ni maisha yanayokubali kufundishwa. Kandi ukaba witeguye kumenya buri kintu cyose. Na ukawa upo tayari kujua kila kitu katika maisha yako. So buri ngabire yose. Sasa kila karama. Buri ngabire yose. Kila karama. Ushobora kuyakira. Waweza kuipokea. Ushobora kuyakira. Waweza kuipokea. Ndio mambo Yesu Kristo yaravuze umunsi umwe. Ndio maana Yesu Kristo akasema siku moja. Muri Yohana 14:12. Katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 12. Umuntu nanyizera. Mtu atakayeniamini. Imirimo nkora. Kazi ninazozifanya. Azayikora ndetse azakora neza. Atazifanya na zaidi ya hayo. Azabikora ndetse azakora neza. Atatenda na zaidi. So bishatse kuvuga iki? Inamaanisha nini? Unanyemera. Mtu atakayeniamini. Ingabire ikora muri nge. Ile karama inayohudumu ndani mwangu. Itahamia ndani mwake. Ndetse no kurengera. Na zaidi. So tuzakomeza kufuata ingabire. Tutaendelea kuhusu karama. Mwifuza ingabire zindi. Tamani karama iliyo juu ya zote. Na hiyo ni ya kutabiri. Tutaendelea tukisema cyama mwese mukabahanuzi b'Uwiteka. Yani ningeliweza kufanikiwa wote mkao manabii wa Bwana. Amen. Amen. Ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanya 254 plus 254 743 943 757 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho nanjye nzamunzu Uwiteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka agumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikishize amaso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.